Kajing itu kana syapang uwe usunrang bat kawai kakante. Don uwe usamla ubakerteng ujef bat kawai kakante ka bakerteng ka Clara. Ujef uken baka Clara kadai ka parlok tung u. Henry ka Clara pat ka iej marwe-marwe ya ujef. Ha kue kasngi, kat ba ujef udang yak jenti. Ujef lo yo i ki kena senrang ki bajrong kti bat ki pentot ya kawai katai samla. Ka kerteng jong kane katai samla kadai ka Julie. Ujef lo let yarap mardor ya kane ka kentai. Ujef mas nyo i ya ka Julie ula yap mat ya ka. Kat ba dang yak kisi ki por ujef ula keli samla ya ka Julie. Ka Julie ru kla trai ujef tamar ujef ubhabri watla udai makana ubaduk. Ka Julie kadai ka kun ruspa bat kadai ru ka kun yo amon jong ki briu. Ujef kat ba ule ya kendo ya ka Julie. Usat pan kali pan pisabet ya ka Clara. Nang ba ujef unyo ban pensyong kali ya ka samla jong u. Unyo penlet pet sinema ya ka Julie bat ba unyo ru ban pentit kiram ki bet ya ka Julie. Ka Julie kam ton jing ya ujef bat kaya lang bat u nama baka kwa enjoy kwa let sangkai pertai. Wat la kadai ka kentai Henry ka kwa bandi ki jingdi ki basniu ki bakta wat ya ka kwa ya kiaru. Aku ikasngi ujef ula let ya kendo ya ka Julie. Kat ba ka Julie pat kadang let ya kendo da wai pat usamla. Ujef udang parking ya ka kali ban let ya kendo ya ka Julie. Henry yo i ban ya ka Julie bakadan bat uwe pat usenrang. Ujef ula bitar ba ulah tan ya ka keti jong ka Julie ba ula ong. Bale Julie pilih akumne. Ka Julie kala ong. Om lele kat ba ngamuan namar ngam i ja pi nga i ja une uba ruspa bat uba enjoy kum mangahi. Bat ya pi Jeff nga syulek kaitan pas Henry nga i ja une uba ruspa. Ujef ula snusik tang bat ulet paino syiyeng. Endau Jeff ula poy hayeng ula tu ya ka Clara baka Julie ka syupen bit bat ka syukor nga lapen ketang ya nga kam tip ya ka jing i jong nga. Ujef ula yam haki kok siu jong ka parlok jong u ka Clara. Ka Clara kala pentingan ni ujef bat kala ong ya u. Ikun baru spa te syana kin i ja pi haba pi rade piduk te anya hapsya bat ka. Ujef wat la kataru uyam sungsi na maru i cisha ka Julie bat umut penyatok hi bat ka Henry ka Julie ka syat syukor ya u. Kat ba dang yak kisi ki por ujef ula let kai hayeng jong ka hamman kensi jong u. Ka hamman kensi jong u kala khot ya ujef sabar ban yatok ya ujef baka Clara ka i ja ujef na duk mensyua. Henry kam nuat ban ong. Ujef ula ong yang kahman kensi ba ka Clara kam dan kum kata ka jingmut bat ka syat ya rap ha yang nga ka syat ai ki kali ka pisah ha ka por bangadang ya lang bat ka Julie kong kensi kala ong baka i ja pi ken ka saya rap ya pi bat ka ya tu hi ka Clara yang nga baka i ja pi na du mensim. Ujef ula let ya syam bat ka Clara. Ujef ula kendit baka Clara kala lomi ki jan barok. Ujef ula keli ka Clara pimut let sya Ka Clara kala cuba banga mutlet nyo asya syong na marang la depload ki jing pule. Ujef utip baka Clara ka ija u. Ujef ru ula keli direct ya ka Clara ba pi ij na emnya nga. Ka Clara kam nang syu ban jubab na mar bala tuit ki umat jing ij haki kamat jongka. Baro arngot kila mon ban nyatok bat kila yasa lang. Ka Julie pat kala syu im subha bada uway pat ubreu klam das nyo tu syu bayla de gade ka kentai. Ikun mon Kim Julong ai. Nada episode tenat, so like, share, subscribe ke channel. Episode tak kena gajinya tu kana, sa komen.